Šta kažeš sad, kakva je zanimljiva situacija? Znači, Jones koji je bio donedavno neprikosnoveni prvak je otišao u tešku. S druge strane imamo meč između Resa i Blahovića za par tjedana za prvaka i sad se govori o tome tko će biti prvi izazivač pobjedniku tog meča. Rakić se odmah ponudio, rekao je da zaslužuje. Misliš da je to pametan ili ne potez? Ja mislim da su oni su sada u tom miksu. Prije John Jones mi je izgledao prezrel za njih, ali sad mislim da Rakić može slobodno se upustiti u taj miks. Ja mislim da Rakić će se još dugo načekati za borbu za titulu, ali u slučaju da jedan od ovih dvojica se ozlijedi, ja mislim da će biti Rakić prvi UFC-ov telefonski broj koji će oni nazvati. Tako da ja molim da se neko ozlijedi da vidimo njega. Da li mislim da će dobiti priliku za titulu brzo? Ne. Ja mislim ako se ova dvojica budu borila, da sljedeći će najvjerojatnije doći Thiago Santos. Da, Santos i Teixeira se bore, koliko sam skužio. Tako da. I što se ipak bore, jer sam čuo da možda se neće boriti. Ili se bore? Pa ne znam, dan sam to čitao, da bi oni treba, možda, da. Okay. Da, oni su dvojica jedini koji su ispred, realno sad ispred Rakića. I vjerujem da će neko od njih dobiti prije. Radi vremenske razlike, razumiješ, zato što će se ovi sad boriti, znači oni neće braniti titulu sljedećih 6 mjeseci. A dok će se raskopčati titula između ove dvojice. Ali, nakon što sam vidio kako se borio, kako je dominirao, ako jedan od dvoje budi u treningu Rakić, ako se jedan od ovih dvoje ozlijedi, telefon će ti zvoni 100%. Kažem, čitao sam malo te američke medije, mislim da nisu bili fair ovaj put, da su nekako, dobro, drukaju za svoje i oni bi Rakiću najrađe sad dali prohasku. Jirži, kako se kaže. On je tek došao, ali ima jeben pedigrej iza sebe i impresionirao je. Preopesan je za sada. Mislim, nije da Rakić njega ne može pobijediti. Ja mislim da je bolje da pričeka. Bolje da pričeka, da. Bolje da pričeka. Možda pobjednika više od Santosa i Teixeira ako dođe do toga, ali zašto ne možda i napad uskoro. Svašta se može desiti.